Run it. Yo, sa kwa se men? Na wa organize ba men nou ko jen som men. Sa Yo men sou jwen delete deja men. Paske ta ka jwen lise anko men. Mjen kap nap cheke beden sou chan an gade sen bel. Nap kote nou la nap de ti music men nap ten nou Ebi pase ok la bel, quand même. yeah. Pase kon jwen yon quand même Quand même bel. Yeah. Wow, 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 wow. Boy, shower, baby. Baby, shower. Me cry la, why mama me cry la? Boy, you go. Nka ede nou? Excuse che, mwen lo son ba nan video ba, so mba konti sak de an show. Non, tape. Merci. E go fache? Non, mba fache. Yo, mwen che m vin dir men, mwen aktivite na fen ba an sou kapab la den. On kay na fe che. Ba an sou kapab la den. Tale. Mwa koupen nou mem. Ok, na feche. Ki sa? Kre. Nou jist kapem sou mwen. Nou kapem, nou dim na fe krey. Sa vle di. E sa nou fe la mem. Sa vle di. Kapem moun sou yo. Apre sa pou nevite yo na krey. Ça va impossible mon chéri. Da yon bel moun nou e la pti bel avon. Nou c'est ça, invite fait. Len di bagay dwal sa. Pou ki sa nou pa pale wa maman nou? Chache kompren?